Binia bangka nili nali tuma fan HS mate high secondary class 12 result aputhak sila bangso video lo nali tum fan nang than pachini ponikpo lapen details la mate klada kalam bangka nali tum kai kia son la bangso video lo si thek pon long ipo tangte aprang si kardom kado kave karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara duan fans tame lapen nali tum jong si la bangso YouTube channel long nak homri milang pelte ke chinghon pen subscribe igon lapna dung hesta me belarjan thekloi hodak stabe nalitum ber ponik dianon lala pule monon feed ni lia jada son le labang so YouTube channel ong ablus tabe nalitum a mobile ong an notification na le penalitum birta kilong da prang fan lo la penalitum jong si telegram channel long ki join ning hang polte labang so video description along stabe ni link pik delo halabang so link long ber penalitum nang join don iktame tangte non pathiek pen labang so it's a result aputhak le lang polonang lapen jithan polonang lapenon dak jithan polonang pathiek pen Assam is just second year result 2023 check result release that lapen important that's non lang polonang lapen jithan pon lonang lapen jongsi nali tum jongsi WhatsApp group joining ning hample join iktame lapen Telegram channel lapen kaprek social media los tame nalitum lason update kilong veria phan nalitum nang join dun iktame video description along nili kadoka via links tame pik thailo lapen non details bang lang polonang mate chithan polonang aprang si dakato it says result 2023 lapen labang so video dia ekta labang so article a link pang tanili labang so video description along stame pig that post tab na penalitum stame labang so article long wang pen stame lang ikmelo la penon pathiak pan chithan ponang la board amendment ka doka weta chinilo Assam Higher Secondary Education Council mate AHSEC la pen exam amendment bang Assam Higher Secondary Exam 2023 la pen labang so article category bang la son hello result category lo la pen status bang ke dak to be release mate dak fix pon pela Stamedak Assam SS final exam dead banket 20 February 2023 ben cheng pono la pen 20 March ansi kang ton pon eglom mate ki judlo la pen result dead banket dak nalitum la screen along thek pon long po ki airplane ki tok pon in between second 5 June 2nd to 5 June 2023 tentative lo la songbong bangke klang ta hai pijat bang lo mate ki klang bang na klangvek po bang adak update pipon pes tame la 2nd June kalit 2nd June pen 5 June ang bong molom ansi apor bang adak na song bong molom si pipon po pusi la bang so article long bang ke tok pono la pen a time bang la son 10 am si pipon pon alitum lang pon egot la pen result mode bang ke dak online no la pen record roll number la pen captcha code ba nalitum bernang po jongs nalitum result klang pen nalitum online jongs laing pulote roll number la pen captcha ba nalitum fill up na pola pen official website nalitum humri dam iktame la hini a website long pen stame nalitum result bang long pon ikpo la pen Assam is a second year result that will mark your calendars for May 27 2023 at 9 am la pen la son lo dak kitok pon bang hala suhut klang mas si klang tedet si non bang 2 kali te 5 June molom si dak klang ikpo si la bang so article along bang kitok pon la pen kadu kawe pen 3.42 lakhs student bang kitok dun iglo la bang so exam la pen art stream science stream dulang la dak pen kadu kawe pen dak 2,72,529 student bangke art stream no la pen science stream bangke 47,485 student la pen commerce stream bangke dak 20,907 ansi tokpon iglo nasona la pen dak nalitum bang igon las bang so article la pen nalitum stame pore pon igon la pen dak lason ki tokta bangke la pen andu nalitum thek pon long ikpo la pen kilangnya proses bang lason hello nilinak than pechini tu ikpo kumane ingut bahini bang abang pu mate abang pi bang thek theta duta helang mini aprang sir jong se result jong se piniason klang lo pulte non klang alo pulote nali tum labang so a website along damon dam pen hadak nali tu homepage along thek ponong po screen along nali tu nason thek ponong po lapen dak nali tum la
admit card along stame roll number bang dui labangso roll bang dak ber igon lapen number bang da ber igon lapen puthor la captcha thekloi nali tum dak roll number ber dat fir la captcha thekloi labangso captcha bang kanali tum la dak si ber ignang po lapen nali tum la submit pu thek pon long ikpo labangso dim nali tum ber ignang po dak ber iglo pule nali tum result bang details na chiklang ikpo details na chiklang ikpen nali tum andak theklong po first division ma second division ma kali pulote ka an amak sikilong ma total result bang pass ma mate fel ma labang ta theklong ekpo la penali tum jong si printer do bolte free nawdik det ta choklo labang so allo abang ke penason la sms process bolte nali tum sms pen jong si lying bolte keypad jong si la sona phone do bolte nali tum sms pen stame lang ikme lapen sms along ke type phone ning labang ke nali tum dak ke to ka thek pon long po aprangsi Assam 12 la son to igol lapen nali tum dak roll number pi igon lapen director nali tum roll lapen ko dak space bitno roll number ko number ber thunang po la ber det benefit nali tum ke send pon ning bang ke la screen along ke thek pon mobile number long nali tum send iknang po 56263 number long nali tum send igon lapen puthot olomsoi hong shot pen na nali tum han sms ban na reply pon nali tum result hadak nali tum tengno mate nali tum mobile long pon ik la son no la pen nali tum lahai website long pen la dam ta chok nali tum download ik me kadu kavi stame result la bangke la pen son important link for AHSEC second year result bangke non bang nali tum check no lang result lang kle data porlo la pen nali tum la official website da hini ki pipondo la bang so article along nali tum la bang so dem ber ben stame apps tan nali tum download ikmelo result ki la apps la pen website stame nali tum dak pen long pon ikpo la pen la bang so video nali tum kan ma share on share igon result bang ki long bang ki lage second June pen 5 June nang bong blom si long ikpo la pen nali tum adjust tame birta bang ke arju iglong pon jong se result klang ala pulte nili video le upload on estamina le tum han nili information nang pi ikpo la sinali tum da bang so information kilong da pranya fa nali tum telegram channel long na homri igon adak sina homri igluta nali tum long pon ikpo la answer lo asi ningkhang abang phu abang pitum nali tum labang so video kan ma share on share go karbeng long aras tame pelang ikna lapen pechini ikna lapen labang so youtube channel long jong sinali tum na komri mi pele kaching hon pen subscribe go adung head bell arjan thekloing hodak stame berpon ikden nasi pinia video lang manili lansing ton ikpon nasi dumi thakmi kadu kave karbitich 2.0 youtube channel long kelangara don pan stame nilhen pen kardom